Assalamualaikum dan salam sejahtera buat warga Maya. Pada hari ini, unit kokurikulum SMK Sungai Kapar Indah telah mengadakan program merentas desa bagi tahun 2026. Para pelajar yang telah menjalani latihan selama 2 hari, iaitu pada tanggal 23 Januari dan juga 28 Januari sebagai persediaan untuk memantapkan kecergasan dan juga daya tahan. Sekarang kita berada di laluan merentas desa. Seperti yang kita dapat lihat, para pelajar berlari dengan penuh semangat. Walau cuaca dan juga laluan yang sangat mencabar, namun mereka tetap mengekalkan disiplin yang sangat tinggi. Watch me running up the place. I'm already starting and my girls are on the way. Watch me upping up the place. Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass. Are you not entertained? I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters, got them going insane, yeah. You know we on a mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this system, breaking out of this cage, yeah. Bet you get enough. Wanna go till lights out. Take a ride back to my place. You watch your mind. If you don't know what this is, I tell them one by one. Some one by one. Twist my wrist. Cause like this, start with a track. Eyes on me, arch my back. Just like this, here for the night. You ain't biting, just keep watching. Cause like this, move from the back. Eyes on me, hey like that. Just like this, here for the night. You ain't biting, just keep watching. Just keep watching. Just keep watching. I wanna make my mind up, cause I know where this might go. Wanna take your time up, but you make it. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua peserta yang telah berjaya menamatkan program merentas desa bagi tahun 2026. Serta jutaan terima kasih kepada guru-guru dan urus setiap yang telah memberikan komitmen yang sangat tinggi dalam program kali ini. Pergi berlari di pagi hari, semangat dibawa hingga ke penamat. Merentas desa membina jati diri, disiplin dan sihat menjadi satu tekad. And with that, I'm your host for today, Natasha Adeli, signing out.